بسم الله الرحمن الرحيم علينا بما لا نحصيه له أدا وكما بلغتنا في شهر رمضان فأعنا على صيامه وقيامه وإتمامه ووفقنا للقيام بحقك اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صام وصلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد mga maastay manghud namo nagkikita atau kan nagatod nagrungog ha wakto ini yari kita niyo ha tampat ni Daul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dahin ha mga pagsama-samahan na to, itukbal in pagsarang sukul, pa ibu-ibu sukul, pamahasot si Tabaraka wa Ta'ala. Ya sampai niya kita niyo ha waktu ini, ika ang po tagsiyam na kaina in piyo asahan na to nikmat dakula mga umat Islam in sabay na sadya kita niyo tatap sa roon doon magsukol fa Allah subhanahu wa ta'ala sin sa lago-lago ni mat dihil niya kato amoy nikmat di mabista di mabilang tuput in Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat tumungbas kaniya at o mamista kaniya labi luba mga umat Islam yari nakita niyo masuok ha amuin pag apas-apasan sing kita niyo pag lumba-lumbaan sing kita niyo pila adlaw ra kuman amo na yung pag-iyanon fi asril awakhir ang po kay napusan simbulan Ramadan amo hindi makabutang yung pag-iyanon khasais hadihil umma islamiyya al-majidah al-adimah amo in waktu yan atawakan in waktu tiartanto sin Allah subhanahu wa ta'ala siyuko ha umma sin panghu na to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wala kiril ha mga sila ummat na kauna. Wa khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Ay kahinapusan, hagpo kahinapusan sin bulan Ramadan. Bidda din hakatan ibadat halauman niya siyuko si mahasot si Tabaraka wa Ta'ala ha ummat si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuna in kita niyo in mga duman nini adlaw niya dum niya amu in bidda si mahasot si Tabaraka wa Ta'ala in barakat, in ni'mat, in dirihilan, in karayawan, kalabyanan niya, katinggihan niya, dahil nakaibanan dum, bulan, at awakan tahon. Dahil hayat to mga umat Islam, laong si mga ulama na to ajal ibadat antakuna ala basiratin in sarayaw-rayaw sa mulya-mulya
sa sampurna ibadat pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya kaya hatihan sing kita niyo muna, hadi pa mahinang na to. Hangkan na in Imam Bukhari rahimahumullahu ta'ala, panagnaan kitab niya, in agi niya al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. In panghati, makauna siya rin hahimumungan iban kakahinang. Ay in panghati haununong pakaradyaan. Amo ito'y sampurna siya. Amo ito'y hika tayma si mahasot si tabaraka wa ta'ala, hasabab sin amo yung kihatihan mo muna yung kakahinang yaon. Damikyan uno-uno kataan pakaradyaan na to. In di pa ito kaanggaw taan sing kita niyo, di pa mahinang sing kita niyo atau mabisara sing kita niyo, asal na to na kiyahatihan, kaya ingatan. Namun na ito yung sarayaw-rayaw ibadah. Long sin Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-aman. Yung panghati, makauna rin haymumungan iban sin kakahinang. Ampa niya siyabot in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ay panghati mo na, ingatan mo na, ay knowledge mo na. Ampa kau umingat, humati sin amuin kalima kalam si mahasut si tabaraka wa ta'ala. Na mga umat Islam, impag yanon duman ni Laylatul Qadar, kung laong ta kaina ang putag siyam inggunsum kauhaan, ay kun isa tumagna na siya. Impag yanon Laylatul Qadar, ibadat doon halawm niya, amo to rin sarew-reyaw, ingaton sing kita niyo, uno naman impatot na to hinangon, haduman nini, insyaallah ta'ala, uno naman in ibadat, siyara kato, si mahasut si tabaraka wa ta'ala, iwan sin, siyun na sin Nabi natong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihay ni nain, katinggihan niya, iwan sin, kahalgaan niya, din hakatandom. Mga umat Islam, induman nini, din ha mga tartanto ha ummah, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya na pag-ianon Laylatul Sharaf, dum mahamulliya. Wa Laylatul Takdir, ay dum bidda in kahalgaan niya, din ha kaiwanan dum. In dumini, ha umma sadya, amunayin ha umma na to, lihajihi al-umma al-adima al-majida. Tartanto ha ummat sa lagu-lagu ini amin umma, pupudjihon sa sangliton, ay sa taod-taod umma, amunayin kita niyo, amunayin umma si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munal tuod, biyita si mahasot si tabaraka wa ta'ala in kalabyanan niya, in dumini, in karayawan niya, in kabidda niya. Biyita sin mahasot si tabaraka wa ta'ala hakitab niya, mahamul liya, haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, inna kunna munzirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Amram min indina inna kunna mursilin. Parman si mahasot si tabaraka wa ta'ala, benar tuod ing kami, piya turun namo, in Quran, haduman
laylatun mubarakah, hadum mahabarakat. Mga umat Islam, in pagpaturon si Mahasud si Tabaraka wa Ta'ala sin Quran din haluhil mahfud, mari palangit dunya, ngiyanan si Mahasud si Tabaraka wa Ta'ala fi laylatin mubarakah, ay hadum mahabarakat, karayawan sa taod-taod, pangkat mamangkat, lipat manglipat, bidda rin hakatandum. Pagpanawag sin Allah Ta'ala sin Quran, katluan kajud, hangga to 10 upat sura, unom nga iwo, unom nga tus ka anumantag unom aya, jumla wahida, makaminsanda, hambukdumda, ingan niyayat to, laylatin mubarakah. Fi laylatin mubarakah, hadum mahabarakat. Apan man pa si Mahasud si Tabaraka wa Ta'ala, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Parman pasin Allah subhanahu wa ta'ala, ngiyanan na isab indum yan, harugaing sura, harugaing ayah, inna ansalna, bunatuling kami, farman sin Allah ta'ala, piyaturun na mo in Quran, haduman laylatul qadar, laylatul qadar. Mga umat Islam, diheto yung pagturun sin Quran, dahin haluhil mahfud, palangit dunya, duman mahabarakat, duman laylatul qadar. Dahin halangit dunya maripa dunya, panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labay dahin kan Jibril alaihi salam, fiyaturun in Quran, dahin halangit dunya maripa dunya, padua hula, Makkah iban Madinah, labay dahin kan Jibril alaihi salam, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam, in lugay niya, din halangit dunya maripa dunya, kauhaan tag 2 tahun. Kauhaan tag 2 tahun, hangpu tag 2 tahun in Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Makkah, hangpu tahun ha Madina, natammat in pagpanaog sing Quran, sin Jibril alaihi salam, din halangit dunya maripa dunya, amuna parua hula nasabot Makkah iban Madinah. Mga umat Islam, may ta siya kanganan nasabot ito, unuin sabab, kanganan siya fi laylatil mubarakah, fi laylatil qadar. Kanganan siya Laylatul Sharif al-Adimah, dum mahabarakat, dum sa mulya-mulya, dakula ing karayawan niya, tiyakdir sin Allah Ta'ala, giyanta sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiyargaan si Mahasud si Tabaraka wa ta'ala, bidda in pangharga, in pagngan hadumyan, yaon siya nakabutang hatahon, tiap-tiap tahun, tiap-tiap tahun, makaminsan. Dahil hayat to mga umat Islam, mga tahon liyabayan, atau wala pa in umma si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yato kyarihil kanilain tahun, tiap-tiap hangga tahun nila, awon bihay ni. Damikian tiap-tiap bulan Ramadan nila, awon bihay ni. Yato mga umat Islam. Ito pagsukulan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian, yari kita niyo nakalamod din ang mga pagyan ummah Muhammadiyah, al-Adima al-Majidah. May tayat to kanganan siya, laylatun sharifatun adimatun. Long si mga ulama, siyabot si mga ahlul ilm, ing mga kalabyanan,
sin Laylatul Qadar. Din ha mga kalabyan niya, karayawan, mayta siya bidda, yung pagtawag kaniya, salta wala kiarihil ha mga umma na kaunaring kato, ikaisa, annallaha anzala fiha al-Quran. Karena bunalto ni Allah Ta'ala, piyatulon niya in haduman ini in Quran. Amo tim pagpatulon sin Allah Ta'ala, din haluhil mahfud, palangit dunya, sin Quran na to mahamulya. Sin padduman na to, sin agaran na to, sin amuin tundanan na to, atau patundanan na to in Quran. Haunahan na to in Quran. Siya in hinangon na to, padduman, singkatan, pakaradyaan na to, paunahon rin hakatan in Quran mahamulya. Ikaruwa mayta siya kangana Laylatul Qadar, annaha khairun min alfi syahr. Benar tu din dumian, lari marayaw dahin hahangi bubulan. Lari marayaw in ibadah sin ummay ni hadum pag iyan ng Laylatul Qadar lari marayaw dahin hahangi bubulan. Long si mga ulama in pag iyan ng hangi bubulan kawaluan tag 4 tahun iban sin 2 bulan in equivalent sin hangi bulan khairun min alfi shahrin. Ikato, nuzulul malaikatu fiha. Haduman yan, timurun manaog mari, ingka malaikatan din hataas sin langit. Dahin ha, 7 lapis langit ito, pakatan kalangit-langitan, timurun mari padunya. Timurun mari hadum yan. Tanazzalul malaikatu warruh. Iban sin pag nakuraan sin Jibril alayhis salam. Pag nakuraan sin Jibril alayhis salam. Dahin ha mga beita, hakadis-hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamuk riwayat, hadumian. Pag iyanon, Laylatul Qadar, o Laylatin Mubarakah, timurunin kamalaikatan, pag nakuraan sin Jibril alayhis salam, wayroon makapin bekan hangka inses in ginlupaan hadunya in wayroon katindugan si malaikat. Damikyan amra long si mga ahlul ilm amurain wayroon malaikat amuin tampat pag ipatan hayop iban tampat pagmamasiatan, iwan tampat, malumi. Ingkatan ito, hipo, sin mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, panglaggo, panghalga nila sin dumini, sin waktu ini, amin, tiartanto sin Allah subhanahu wa ta'ala, haumma na to, amuin, karayawan ini. Alhasil mga umat Islam, o kau magpupuasa, pupuasa karena sin Allah Ta'ala, tumtuma, ing karayawan yan. Tumtuma, ing karayawan, o kau magpuasa, tumtuma, ing karayawan, dihil kay mo sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nabisi in kamalaikatan, panghalga nila hadumian, hawaktu yan, na o kau magpupuasa, biya din na ing kita, amo hindi ta halgaan, di kita mag-ibada, di ta hinangon doon in amuin dirihilan ka to si mahasot si tabaraka wa ta'ala amo na in ibada ya sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala siya nakapag tuyo mag-ibada biya sin pagtuyo niya haduman sin Laylatul Qadar sampay hamok riwayat huguton in mga panapis in panamong niya pagsadya niya sin mag-ibadat hawaktu yan sampai amuin. Kaibanan riwayat sin Rasul hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin
kamatauran in puasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maglangkus siya. Maglangkus. Yaitu tertentu para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai naasubo siya si mga sahaba. Sumingod in mga sahaba kaniya maglangkus. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lastu kahayatikum." Bukon ako biya sin kamo in kahalan in dagbos niyo, in dagbos ko bukon biya sin kanyo in ako bisan ako maglangkos piya inom ako, piya kaon ako si mahasot si tabaraka wa ta'ala ay kiyakan suban ako. Long sim mga ahlul ilm, liyang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga sahabat niya maglangkos. Sabab tartanto hadya kaniya, sabab insiya, sing kusog niya mag-ibadat, parsugpatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya da siya sin nagkakaon iban sin, nagiinom, wadi niya kana naman in pagkaon niya, inhapdi niya, inuhaw niya, sabab sin, concentrate, kusog niya, in parsugpatan, panawhid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, yato in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai mo riwayat, piukaw niya, in mga kaasawahan niya, daakon niya mag-ibadah. Wala niya piukaw atau tartanto biya sin pagpukaw niya, pagdaak niya, ha mga kaiwanan bulan, biya sin dumini. Yato mga umat Islam, in tuyo. Ambok pariwayat in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in tuyo niya mag-ibadat, amo in biya sing kusog hangin amoy badyo atawa habagat in kusog sin Rasul, in tuyo sin Rasul, in haba sin sujud, in haba sin ruku, in taud sin tasbih, in taud sin duaa, in taud sin istighfar, in taubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o kau magpupuasa, biya din na kita niyo. Hayat to mga umat Islam. Hawak to yan. Labing luway makamalaikatan. Hawak to yan. Biya sinasabot, nuzulul malaikatu fiha. Mari bihan in kamalaikatan. Pangharga nila. Pangharga nila. Sin waktu yan. Alhasil mga umat Islam. In Rasul sallallahu tiyo agon in tug niya, in kaon niya. Uno in hikmat may talong nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam, maglangkos, kamatorang puas langkoson niya. Supaya long si mga ulama, to humaba in waktu niya. Humaba in pagmunajat, parsugpatan niya, iban si mahasot si tabaraka wa ta'ala. Supaya humaba in waktu niya. Sin yaon umusog in panawhid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, in asal da siya labi masuok pa Allah ta'ala, magduruhon na, magsusuok na in, atau magsasahaya in panawhid pa Allah ta'ala atau naghuhugot. Yato mga umat Islam, kahalgaan sindumen, tanazzalul malaikatu fiha, angkan siya kanganan Laylatul Qadar. Ikaupat, kasratus salama fiha minal ajab. Doom nasabot, hangpo kay napusan simulan Ramadan, sa taod-taod, lapason sin Allahu Ta'ala, ipon niya, dahin hasiksa, salamun hiya, ay sa taod-taod piyansahon, pardonon, si mahasot si tabaraka wa ta'ala, ipon niya, iyon halom kubur, miyamatay na, apo, sin apo na to, halom sila siksa. Dumyan pag-aampon, paghahawon, paglalapas, sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sa taod-taod niya, damikyan o kau magpupuasa, lamod day sab kita rito, mangayo pa Allah, sabab, iyaon na, bisan ing kaaunan mo, yari pahadunya buhi pa, iyaon na nasusulat na ingan mo,
mimay yastajibu binar, ay yaon na kaw nasulat ingan mo in ikaw halawm siksa. Hadum yan, pangayo kaw. Pag wala mo kaya ingatan, nasulat na ka at wala ka. Mangayo da kaw, bang man, papason na sin Allahu Ta'ala, pardonon na kaw sin Allah. Karena mga umat Islam, hatiap-tiap duman simbulan Ramadan, hatiap-tiap duman simbulan Ramadan, hamgatus nga ibo in liapas sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ipon niya dahin hasiksa, dahin haapinar ka jahannam. Akan ito pataurun ta in dua ata, dahin hapanagnaan sin duman Ramadan, Allahumma atik na minan nar. Allahumma atik rikabana wa rikaba abaina wa ummahatina wa azdadina wa rikaba jami'il muslimina ammata ya rabbal alamin. Ya Allah, lapasina, haunina, piyansahana, maapana ya Allah, in mga nasisiksa, nabibilanggo, din ha mga apo, sin apo, tay manghud na mo, maas na mo, baran ko ya Allah, nasulat na, papasina ya Allah. Ang kanito din ha mga dua sin imam na to, bang siya dumuwa, Allahumma ij'alna minal mutaqa'ika fi hadhihi al-lailati as-sakhri sarifatil mubarakah. Ya Allah, palamura na ako dahin ha mga liapas mo, haduman mahabarakat, duman mahamulya ini ya Allah. Mga umat Islam, kasratus salama fiha, sa taud-taud liapasin Allah haduman sin Lailatul Qadar, ipon niya. Kana long sin mga ulama, dahin ha panagnaan duum sin Ramadan, hanggatos nga ibo. Pag haduman akhir dum sin Lailatul dum sin Ramadan, pilain taod sin Allah Ta'ala nalapas niya panagnaan, amutin taod sin kahinapusan sin akhirul lail sin Ramadan. Iyaon siya kumugdan ha duman Lailatul Qadar wa khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Amo na ini in kahinapusan simbulan Ramadan, malimo din hakatan, malimo habar iman, kababayaan sin bar iman din hakatan, kababayaan niya, sabab sin bangman siya liapas sin Allah subhanahu wa ta'ala, haduman liamod siya sin Allah ta'ala, din ha mga duman yan. Falfiha wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Hanasabot ito amo na hiniin. Kaya paglumba-lumbaan kita niyo si Mahasat si Tabaraka wa Ta'ala papag-us-uson ang kanain Rasul sallallahu alaihi wasallam hawag to siya naasubo sin Aisha radhiyallahu an, ya Rasulullah, unayin patut, pangayon na mo haduman yan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afwan. Ya Allah, ini kau mangangampun, pag-aampun mo, pagdidilit mo, pagpapapas mo, pagmamamaap mo, dahil haapinan ka jahannam haipon mo, fa'afuan ni, ampun ako ya Allah. Ampun ako, lamura ako ya Allah, dahil hamanga, liapas mo, haduman yan. Hangkan ito mga umat Islam. Bihito, hangkan siya kanganan Lailatul Qadar. Kasratus salama fiha minal ajab. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yato mga umat Islam, in kita ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. O kau magpupuasa, tumtuma im mga kamalaikatan hadum yan, nabisi, kahalgaan sin dum ini. Mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na in Ramadan. Im mga kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pag classmate niya kita niyo, haibadat ini iman sim kamalaikatan niya. Im mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, di mag-asawa, di magkaon, di mag-inom. Na ing kita niyo, pagsibo sin Allah ta'ala, iban sim mga malaikat niya rin, hakagwa sim padjasani, pasadlop suka. Di kita niyo manjari na sumuk pa kaasawahan na to, hawak to yan, ay jima, haadlaw niya, di kita manjari na, di na kita pakaunon pa inumon, katahan, amoy, ikalarak sin puasa na to. Nabiya si mga malaikat kita, hawak to yan,
Alhasil, sila yan, mga classmate na to. O kau magpupuasa. Hadum yan, hipuin gumi. Sing classmate mo, amin ng mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halgai, indum yan. Halgaan mo siya, pagtuyo kau, sin uno ibadat mahinang mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, tumtuma bisan in junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beto in kaagi-agi niya, bet in tuyo niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, gufirallahu ma taqaddama min dambi, ampunun na sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga dosa niya liyawayan, iwan susungon, sa mga bihat to pa in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, o kau magpupuasa, biya din na kita, in ikaw, hawak to yan. Yeto mga umat Islam. Habihat tumabiyak sa kita, si mga malaikat, ya pag classmate kita ng sin Allah subhanahu wa ta'ala, laya in mga malaikat, di mag-asawa, di magkaon, di mag-inom, hambuk subject, hambuk topic kita niyo, iban sin sila, na hasupaya kau uno mahinang insaniyon malakiyon, yaon kay mo in manusia pa kau aon pa pagkamalaikat mo may ta'i malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun, di sila sumulang hambuok uno-uno pa Allah subhanahu wa ta'ala, di tol sila magmasiat pa Allah ambok uno-uno, iban hihinang nila, uno indaakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil, amo ito mga umat Islam, in maksud si mahasud si tabaraka wa ta'ala, mahinang kau insaniyon malakiyon, sin madrasa Ramadan, fiyaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, kumusog impanauhid mo fa Allah, kumusog in pag-iman pa Allah, tumattab kumusog in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattakun. Damikyan mga umat Islam, haduman yan, ayaw kalupahan, singkita niyo, in duaah. Dayin pa panagnaan sinduman simbulan Ramadan, amoin mikilap pastod kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoin diliton niya, o kaubuhi bihaon, nagdurungog bang man papason na sin Allah na sulat na ingan mo, iban sin ako, patot na halawm siksa, hawak to yan, barakat simbulan Ramadan, barakat sin laungta, tatay maon sin Allah ta'ala, in pangindua ata, pag-aampon sin Allah in bulan Ramadan, iban sin pagmamaap sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban pagtatawbat sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsutsi sin pangatayan sin kita niyo. Hawak tayo mga umat Islam, hangkan siya kanganan, Laylatul Qadar, anna Allah anjala fiha al-Quran, annaha khairun min alfi syahrin, nuzulul malaikatu fiha, kasratus salama minal ajab, salamun hiya hattamat la'il qalb. Farman sin Allah Ta'ala. Hikalima niya mga umat Islam, anzalallahu fi fabliha suratan kamilatan tutla ila yaumil qiyamah. Ya turun sin Allah Ta'ala in karayawan sin dumian, in kalabyanan sin dumian, in katinggihan, kahargaan sin dumian, hasura, habuk, sura rasya. Sura kamila, hambuk tud sura, amrin surat tud qadar, yaon nakatan, nasabot, biyasin, hain doon nasabot ta. Babasahon na siya sampay na ini paadlaw kiyama. Babasahon na siya sampay paadlaw kiyama, ini mga umat Islam. Amo ito mga umat Islam, 5 parkala, long si mga ulama, may anganan siya, Laylatul Qadar, Laylatul Mubarakah. Induman ini Ramadan nakabutang. Induman ini fi Ramadan. Qat'an ay bugto. Tantutuod Ramadan in Laylatul Qadar. Wala siya naawon hakaibanan bulan. Harukaing bulan. Bukon siya Ramadan. Sa in Ramadan, kauhaan tagsiyam,
atawa katloan. Bukon hatbiet to sa magawa siabot induman ni pil asril awakhir hangpu kahinapusan sin Ramadan din ha Ramadan. Yaon siya pi autariha nakabutang siya ha gansal niya. Bilangan gansal ay hambuok 2, 5, 7, siyam. Yaon siya nakabutang induman in pagyanon Laylatul Qadar. Manunjuki hanasabot yeto amuin riwayat si Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam takharru Laylatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Takharru Laylatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Muhutan niyo, jagahin niyo, pagtuyo kamo, pagluwas lungsad kamo. Haduman sin Laylatul Qadar, yaon siya hangpu kahinapusan simbulan Ramadan, dain ha Ramadan. Ay pagtuyo kamo, pagsadya kamo, sim mag-ibadat, haduman yan. Damikyan, amuin riwayat day sabdeng kana Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha qala Rasul sallallahu alaihi wasallam taharru Lailatul Qadri fil witri min al asril awakhir. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jagahin niyo pagtuyo tuod kamo, muhutin niyo tuod halgain niyo induman Laylatul Qadar yaon hagansal niya din hahangpo kahinapusan simbulan Ramadan. Ito mga umat Islam, dua dalil manunjuki hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod sin kahalgaan ibadat ha duman sin Laylatul Qadar. Wa yastahabbu qiyamuha wa kasratud du'a wal istighfar was sadaqah li'annaha musimun 'azimun. Sunnat inhinangon taroon ay mag-ibadat kaw, ay magtahajjud kaw, mag-i'tikaf kaw, ay pagsambayang kaw sunnat, pataura. Was din ha tarawih mo. Pataura in pangayo mo dua, kasratud dua. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fun. Allahumma ij'alna minal mutaqaika fi hadhihi lailati as-sahri as-sarifatil mubarakah. Ito yung pangayon ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Patauran istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sadaqah, patauran pagsadaka mo. Uno-uno na, din naman ha, amin kalalagihan sin barhajat, sin miskin, sin fakir, pagtuyo kaw, hawak tuyan, hamanga nasabot yeto, pataurain jikil mo, in tasbih mo, pahabain sujud mo, pahabain ruko mo, in sujud mo, duaa mo, damikyan, pataura in tasbih mo, puji mo, tahlil mo, takbir mo, hawak tuyan, patauron mo. Kana indumian musim sa lago-lago ay musim pagtatanuman ibadat, pagpatauran ibadat. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Amuneton impatot na to paglumba-lumbaan, pag-us-usan. Angkan kita nung naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, aparman niya, وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Paglumba kamo, hawak tuyan, haduman yan. Pag-us-us kamo, pahinang hikaampon kanyo sintuhan niyo. Mangayo ka, Allahumma innaka afun, karimun tuhibbul afwa fa'fu. Una hikaampon ka, patauran sujud mo, in istighfar mo, in ruku mo, in tasbih mo, in dua mo, in sadaqah mo, in mura mo. Yeto, hinang hikaampon kanyo sintuhan niyo. Mangayo ka mo kaampunan,
Mangayo kita niyo karama fa Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Pangayon ni sabkato sin Allah al-istiqama. Pagaing kita niyo mangayo fa Allah imiuhot na to karayawan, karama, surga, kaampunan sin Allah ta'ala hadum yan. Na pangayon kato sin Allah. Tatap sadya yung pag-ibadat niyo, yung panauhid niyo, pag-iman niyo, kabuka niyo. Amuret to yung pangayon kato sin Allah. At ina vice versa. Mag-request ka fa Allah mangayo. Mangayo isang kayo mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istiqama. Innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat to mga umat Islam. Pataurun mo yung ayat to manunjuki hanasabot yato musim sin ibadat sa musim sa lago-lago manunjuki hanasabot yato. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Hisiyo mag-ibadat haduman yan. Piaaw na yung ibadat. Wiya sin nasabot ito. Hadum sin lailatul qadar maksud niya pamarat sa niya fa Allah. Kana pamarat sa iban hulat-hulat niya hatutong basan. Surga haadlaw kiyamah. Adlaw kiyama minan surga. Waqtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunon na kaniya sin Allah Ta'ala yung mga pardusan niya nakauna. Ito mga umat Islam, murah-murahan, Allahumma ballighna laylatal qadar, Allahumma ballighna laylatal qadar, Allahumma ballighna laylatal qadar, Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatina. Ya Rabbal Alamin, Allahumma innaka afuun, karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'alna minal mutaqa'ika fi hadhihi al-lailati as-sakhri syarifati al-mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.